Da, fali ti ljubav. Kako to i radiš da sad? Pa dobro, znaš sam kada je... Neki plače ne mogu da uhvate ti, da tebi se nude. Dobro, nekog je život majka. I nudim ti se ja, nudim, a ti me odbijaš. Jel tako je ta pesma? Pa ja ne mogu da verujem. Ti kažeš fali mi ljubav, posle si hipnotisan. Već to svi o ljubavi. Pa bolje o ljubavi nego da plačemo, smrt majke Jugovića, lele. Što, pa ne za to, pa možda pevaš, recimo kao kupio sam super garderobu i sad ono kao ideš, dobro, nije ni bitno. Ima to već, Gucci, Dolce & Gabbana. Nisam čuo, izvinjam. Iz Ormana. Dobro, voleo bi da se definitivno najteže negde u našim krajima balkanskim biti prihvaćen u rodnom gradu. Dakle, nekad osvojiš... Da, to je uspjeh. Mnogi velike gradove baciš pod noge. Kako si ti prihvaćen u Bijelom Polju? Pa ja zaista još kao klinjo, onako sam imao odličan odnos sa čitavim gradom. Uvijek su me voljeli i ja njih, naravno, to je u mojoj prirodi. To sam od Boga dan takav, da uvijek budem nasmijan. Volim da volim i da me vole. I to mi je drago, majka. Tako da se samo ta refleksija pojačala na kraju kada sam napravio nešto u životu, ostao isti takav normalan i prizeman i sa svima se izljubim, pozdravim, izgrlim i nema mi veće radosti nego kad prošetam kroz Bijelo Polje i kad sa svima pozdravim. Zaista me napune nekom pozitivnom energijom, pa to su moji ljudi, bre, porastao sam sa njima i jako mi je lijep grad kao grad. Pa dobro, s obzirom ti Bijelo Polje smatraš za svoje mesto. Tamo si rođen, tamo odrastao. Međutim, drugi faktor je da si ti u svojoj 14. godini napustio Bijelo. Pa jesam, krenuo sam, već sa 14 godina sam krenuo da gostujem i to jest sa 14 sam već došao u Beograd, bukvalno da pravim karijeru i da onako... I šta ti već imao neku devojku sa 14 godina? Pa, nešto iz osnovne škole, pa ko nije imao sa 14 godina? Ja. Ne laži. Recimo. Ozbiljno. Si imao dečke. Ni sa životinjama, ništa, znaš, nisam ja baš toliko bio sam svoj, razumiješ? Ja, majka. Pa da, pa definitivno kada si sam svoj postao, kažemo ti si završio i srednju školu, je li tako? Jesam u Bijelom Polju, da. Da, već su krenula gostovanja, već sam pjevao, ja sam imao sreću pa sam učio onako u svom lokalu 404 čuveni, to je jedan lokal, jedna kafana, aj tako da kažem, koja je najbolje radila, recimo 10 godina u sjeveru Crne Gore. Sa svih strana su dolazili ljudi i onako baš je bilo aktualno mjesto, tu i Šako. Dugo godina pjevao i ja sam tu nekako ispekao zanat. Deda mi gazda, stric jedan koji je non stop tu u Ćale, majke. Porodica čitava mi je bila onako, tako sam, porastao sam bukvalno u kafani, onda mi je, ne znam, gdje god da gostujem, ja uvijek, majke mi, gdje god da odem i gdje god da radim, ja uvijek razmišljam kao da sam vlasnik, kao da sam organizator svega toga. Uvijek volim da svi budu nekako dočekani, smešteni, lijep prijem ljudi kad odem kod nekog, recimo, na promociju, na... Da ne sede na ladno, pa da ih... Dobro. Nego da se mi vratimo, lepo je to što si ti meni ispričao, nego kakav si bio kao klinac? Da li si bio nemiran, da li si bio nestašan? Jesam, zaista jesam. Ispričat ću ti jednu scenu, recimo, kada sam bio baš mali, možda jedno 5-6 godina, to mi je pričao brato tetke, koga ovom prilikom puno pozdravljam, pozdrav za Sloveniju, male. Dočarao mi je to. Kaže, Daka, kakav si ti belaj bio? Kaže, sjećam se kad se popeo na banderu jednu, znaš, onako telefonsku banderu koja ima one penjalice i pao sam, zamislio sam pao sa vrha bandere i zakačio sam se za majicu koja mi je onako pucala i do kraja dolje, jednostavno da nije bilo tih stepenika, sigurno bi poginuo. Baš je velika onako visina, jednu 10-ak metara. Majica mi se zakačila i ona je pucala skroz dok nisam pao onako do dna. Šta te je teralo da se... Upao sam u šahtu neku. Majke mi, upao sam u šahtu i svi su mislili da sam mrtava. Ja sam izašao, ništa mi nije bilo. Hvala Bogu. Majke mi, on kaže,
skratio si mi 10 godina života, ovo ti nikad neću zaboraviti. Dobro, ovo je neki crni humor, da. Znači, nešto iz škole. Šta si radio u školi? Jesi štipo devojčice ti kad si bio mali? Pa jesam, kako nisam, svi smo mi to ono... Gdje si štipo? U školi? Jok, nošljivi. Sjećam se jedne scene, to mi je jako simpatično i drago ostalo. Sa dva druga, pošto smo mi bili onako kao jedan tim, nas trojica. I plašili smo se jako jedne nastavnice matematike, da je ne imenujem. I kada je ona bila dežurna onako između odmora onih, znaš, onako dužni su svi da izađu iz učionice. A nama nije bilo zanimljivo na tom drugom odmoru baš da izlazimo nešto. Uvijek smo voljeli da odemo u kabinet muzičkog, da sviramo klavir, da im ja pevam kao sviram, pošto sam ja krenuo prvo da sviram kao pa da pevam. I oni su voljeli da me slušaju. I sad u jednom momentu, kako smo mi prelazili iz kabineta biologije, recimo, i krenuli da idemo ka tom kabinetu muzičkog, ona je nas snimila na sredini hodnika i sad smo mi bili ni tamo ni ovamo, ni da prođemo pored nje, bila bi štangla, ali da je čekamo sad u kabinetu. Mi smo vidjeli da je ona krenula za nama. I šta da radimo, što je bio prvi sprat, možda jedno 3 metra. Svi smo iskočili kroz prozor i ono je bilo samo da nas ne dopati. Ti si sklon bio skakanjima. Šta da radimo, te moraš parola snađi se. I slušaj, evo molim te. I to je bio petak, onako, znaš, vikend, sad mi smo kontali da će to da bude zaboravljeno. Ponedeljak, prvi čas kod nje, kao Polumenta, Buržović i Mahmutović, ustanite. I sreća pa je krenula od Buržovića, kaže, šta se desilo, kažu, petak u tom i tom vremenu, kaže, pa ništa mi nastavili, tu smo bili, možda ne znam nijake, znaš, ono nije rekao čovjek. Mahmutoviću, ti, kaže, ti iskočili kroz prozor, Polumentari koji iskočili kroz prozor, šta da radi? Dobro, kaže, sad iskočite malo do direktora, onako pred isključenje, jedno. Dobro. Sve je dobro prošlo. Pa jeste dobro prošlo. Nije mogla ni jedna priredba i organizacija da se organizuje bez mene, a da ja tu ne budem jedan od izvođača. To te vadila, prečutno si me si dobio ukor. Nema veze. Ajde, to sam rekao ja. Tada, u stvarno istine. Dada, treći playback. Ajde. Šta ćemo? Hoćemo li Lanjske snegove? To je meni jedna jako draga pjesma koja nije napravila generalnu onako hit neku informaciju, ali jako lijep tekst sa jako lijepom porukom i meni jako draga pjesma. To je Lanjski, to kao Lane snegovi ili... Lanjski snegovi, priča o tim nestašlucima koji su me prošli, kao Lanjski snegovi, kao, znaš? Da, kao i ljubavi koje su prošle, pa ti fali ljubavi, sve tako. I šta da čujemo te emotivne Lanjske snegove.